Taia, whatalo whātu swafa pere o tātou ni imani tātou whaono Yesu Keriso, o lena tōni o laina I tātou, I tā ngāmi o tōnu ina fua I tātou, o na luna lofa tū noa, a taile tua o mwhai ei o na tātou toi mafuta I le ni tai au, wha malo sia fo I le vai atu, tō tangtanga I mai, ia I le lofa o le li, amen, o lo I mafu angale nao le mafuta whaatasi o le tino Keriso, tātou te whilafu a hoa ai, wha malo sia ai, Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, especially to our brethren that are listening online and our families this morning. O lea o taitaine tātou le tatalo, o na tātou whaangongongo lea whaatasi mau I le upo lea tua I le nei tai au tātou tatalo. Whaftaitele lava no mātua tua, lo wanga le lei, lo walofa fua tele mai a te I mātou. Ne mawhai upo na whaamutala ina ai mātou te whaafetaia oe. Vi ia oe ma wha mawalunga ina lo suafa e mawalunga I suafa malava e sili sili I mea mātou te manatu I ai ma mafau fau I ai e sili sili I upu e mawhaia o na wha amatala ina lea lofa lea ia te I mātou o le vi inga e wha afo I atu ia te oe sauni lau whanau ma so se tasi lava o lo maua se avanoa e wha angolongo mai e le nei tai au tā pena o mātou loto nei a mātou whaalongolongo au e wheta lai mai a te I mātou e awala I laua fionga pa ia. Whesosoani oia nanga pa ia I laua auna au whamatala ina lau upu I le nei aso I alu ma le mana I le ngata I le nei fale ma le nei maota ai so se vaenga lava o le lalolangi o lo tala ina ma launga ina le upua le atua ia whaapea o na aia ina le tino o Keriso a mātou te ngā lulue, Masaba Valley, I le whaatua-tua. E ala atu le mātou te talo, ia Yesu Keriso, lo mātou a li, ma lo mātou whaola, nei mātou mai o le whaamavau. And we all say, Amen, and Amen. Praise the Lord. Le taiange nei o tātou mata I le mtau pue wha, e a mata le tātou whaita wina I le whai pue fitu, I le whai pue spulu ma le tasi, o le tai au le nei. O lo tātou vava ai le tusi Efeso. So we're looking at the book of Ephesians from chapter 1 to chapter 3. We've been looking at the teachings or the doctrines in regards to the church. Mena mtaupu mua se o mtaupu e tolu. O lo wha peona tātou haoa awina ma wha malama ina. Ia o onga le fionga pa ia le atua e tusa ile e kalesia. Ua tātou mata I le mataupu e whā. O ila mataupu e whā, o le a tātou wa aia I le whaatinonga. So, mana tua leo langa Kerisiano, e iei lea o oina, e iei lea o onga, e iei mataupu whaavae o lo soifua o langa whaatuatua. I le fionga pa ia le atua, e iei fo le awala e whaatino ai, lo o langa whaatuatua. Peilau se atana na o tātou iei le mataupu le whā. Ono mtaupu le wha, tātou te wa ai ai loa. Oh, okay. O le whaatino ina lea, o le mataupu e whaatatau ile e ka le sia. So, we've been looking at chapters 1 to 3, and that's the doctrines of the church, the theologies of the church, the study of the church, God's will and purpose for the church. But in chapter 4, we've been starting to unpack, well, what does it look like when we do church according to the Word of God? What does it look like in practice? What role do we play as a believer? If we're a believer, we are part of the body of Christ. If I'm a part of the body of Christ, then this is how I function. Amen? So that's what we've been starting to learn from chapter 4. Ile tai au fo ile nei. Tātou te tue whaamanatu wa ile tātou mata upu le vai aso na tua na I nei. Ona o le mata upu le vai aso na tua na I nei. Sa whaautumina whaapea. Ia sa vali male e tusa male vala au. Lena mau e whaipu mua. Whamai ia o tau sava vali. Ia tusa male vala au. A vala au ina ai o tau. Oe le tangata whaatuatua. Hau le tangata whaolaina. Tātou a vea matino o Keriso. E iei le vala au wina ua vala au wina ai tātou. Last week we heard of the beginning of chapter 4. How do we put this
thing called the church into practice? How do we put the knowledge of the church, the theology of the church, what does it look like as our duty as we walk that out? So, we started off with verse 1 last week, and Paul says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you are called. O le ale wala awina, le na tatou mata ia ia, o amionga e tatau I le tangata whaatua tua. Tatou awina a mata mai le tangata I titonu. Lea, loto maulalo, o le anga malu, o le onosai, o le whaapale pale, le tasi, I le lofa, o le loto ngatasi. Ai manei o le atanana whaata atia mai le apostolo, o le loto ngatasi, ai amata mai mua lava, yate oe lava. E amata mua mai lava, le loto ngatasi o le ekalesia, mai le loto o le tangata, loto maulalo, loto anga malu, o le onosai, o le whaapalepale, le tasi le alofa, o na maua lea o le loto ngā tasi, e ngā lulue ai le ekalesia, na whai wina la ia I le whai upu, e whaanga I le whai upu e ono, I le bala wina o le tino e tasi le tino, tasi fo I le anganga, wha pei o na bala wina o tau I le wha moe, e tasi ua bala wina I o tau, pei poe lima, e tasi le alii, e tasi le wha atua tuanga, e tasi le papatisonga, e tasi le atua, o le tamafo I leo tangata umalava, o le pule I mea umalava, o le waiai I mea umalava, o lo I tutonu fo I yate o tau uma. Whai wina le tatu mta apul vai aso ne te anei, I lo wolanga wala awina, I le tino e tasi, o le ekalesia. Praise the Lord. So last week we looked at how do we walk worthy. And if you recall from last week, we started to look at that it began with the character of the believer. Where's your character? It's not necessarily on the outside, it's on the inside. And it starts off with your heart of humbleness or humility. It's your gentleness. And we understood what meekness means, right? That you're not necessarily are easily offended if someone offends you. But when someone offends what is right, then you would stand for what is right. Long-suffering or patience or endurance. Bearing with one another. Bear one another. And then we end in unity. Verses 4 to 6 last week, we looked at those verses and it talked about the oneness that God talks about. He is the God, Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. 3 in persons, but 1 in nature. His diversity, yet he is one true God. And verses 5 to 6, it says there is one body, one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father over all, who is above all, through all, and in you all. Amen. So we ended last week's sermon around the unity of the body of Christ. Before we were actually understanding that part of that unity is each of us as individuals, starting from your character on the inside. Ala tai au nene, whai poe whituanga I sepulma le tasi, o te whiatala noa I le whaawau wina o le manatu lea ale apostolo. E whape whea o na whaatino ina, le tātou matawha yoi I tutono le kalesia. I le autu whapea o mea alofa a keriso, mo le e kalesia. So as we continue to unpack, well, what do we practice as a church? What does it look like when we function as a church? And this morning's sermon is entitled Christ's Gifts for the Church. Amen. We're reading from verses 11 to verse 12. A ina whai upo se fulu ma le lua, e maua I le whaatangia mai o le manatu o le apostolo, lealo au mai I le whaatinonga o mea alofa I te tono le ekalesia. Whamai whai upo suma lua, ina ia wha ato atua ina ai le aupa ia, la tau te whai ai le ngā luenga a au auna, ia ati na e ai le tino o keriso. So pe o le atale na e mata I tātou le tai au le nei le tātou mta upu. A tātou va ai I le mafua anga o le ngā lue o I tātou I te tono le kalesia. Mua
e wha ato atua ina ele au pa ia. Lua, tātou te whai aile ngā luenga a au auna. Tolu, ia ati na e ai le tino keriso. So when we look at the reasons why we function and why we work and why we have gifts within the body of Christ, verse 12 gives us some clear bullet points as to the reasons why we have giftings in the church. Verse 12 says, for the equipping of the saints, number 1. 2, for the work of the ministry, or for the work of service. And 3, for the edifying of the body of Christ. So, those are the points that we will be looking at throughout today as we continue to unpack this book. Amen? Amen. So, o le ngaluenga, a le tino ke riso po lana e ka le sia. O le sivahenga o te whiatala noa i le tai au le nei, au e mata mata i le mata upu lea, e le ai masita mata mata i tutono le ka le sia. O le tino ke riso, o le tino e tupu, o le tino ke riso, le e ka le sia, o le tino o loo hola, o loo ngai yoi, o loo ngalue. So, a vea loa oe maa o le tangata whaatua matino ke riso, e iai lau mea alofa, e iai lau matafa yoi, e iai lau vaenga e play I te tonu o le e ka le sia. Amen? Thanks, Isaac. So, I le taianga le nei, pe o le ata le nao te fia a vatua I mawhaatatia mai o ruma I le taiao le nei, ao e whaalongolongo ai I le upua le atua, ia e iloa, o le taiao le nei, ia whaatangia mai ai I lau mafofau, e leo se tangata mata I le tangata whaatuatua. Praise the Lord. What I was just trying to explain there, as we go into these verses, there are no spectators in the church. When you become a believer, when you put your faith in Jesus Christ, everybody has a role. Everybody has a gift that is given from the Holy Spirit, from Jesus Christ, and that part contributes to the what? Verse 12 says it contributes for the equipping of the saints. It contributes to the work of the ministry. It contributes to the edifying of the body of Christ. When you are a believer, when you confess Jesus Christ as your Lord and Savior, you become part of the body. We were talking this morning that you are a branch and you are a part of the true vine. Jesus is the vine, we are the branches. You have a role to play. Praise God. Amen. So that's something for you to think about as we go through the word of the Lord this morning. So, o nei mea ngā manei vaenga na tātou te mawhau iai, e le eise tangata mata e te tono ngā luenga le atua e tofu lava I tātou, male ngā luenga e whai. So, tātou whai tau whaatasi mai la whai upo le nei tai au, whai poe fitu, e whaangata mai whai poe spumantasi. Tonu I vaenga o loo mata I tātou le tai au le nei, vaenga mo mua o mea alofa I tangata tai tō tasi. Vaenga I lua o le tau na tutongi e keriso mo ia mea alofa. Mo le vaenga muli o mea alofa e whaatatau ile e kalesia. We will be looking at 3 parts of our sermon today. The first part is the gifts to the individual. Second part is the cost that Christ paid for those gifts. And 3, the gifts that are given to the church. So let us read this morning. Tato whai tawha atasi whai puwhitu ia. Atangata o taua I le tawhiani. Wanafua ina mohi mea alofa I tangata. Ia, o le upu lea, na ia awhio ai, se alo na winga, pea whai e leo lea, o mwai o na awhio ifo o ia I mea maulalo I le lalolanga. O lea na awhio ifo, o ia lava lea na awhio ae I lunga, o langi umalava. Na ia wha tuina e ia mea umalava. Na ia tuina mai foi isi e whai ma apostolo, o isi e whai ma perofeta,
O isi fo'i e fola le tala le lei. O isi fo'i e whai ma leo a toa a tatu whaangata mai nā whamalmore. Verse 7 to 11. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now this he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Verse 11, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. O le manatu mo moale ni tae au whapea o mea alofa I tangata tae tō tasi. O lo maua I le whaipu, pole amatanga lava le whaipu e fitu. A ua au mai ia te I tātou tae toa tasi. A e tatou vava ai ai I le ngalue mai o le tustusinga o le mata upu e wha. Ngalue mai le vai asuna te anei I le tino e tasi. Le atua e toa tasi. E tasi le tino, tasi le anganga, tasi le papatisonga. Tasi le atua o le tamālava ia. O ia o iai I mea uma. A e sau le whaipu e fitu. Ona tatou vava ai lea. I le ngai ioi mai pe ngalue po le suinga mai o le au mainga o le whiau. I tangata tae toa tasi. So o le whiau o le tae au le nei. E fiatala noa le apostolo. Ia te oe le tangata whaatuatua. Ia te I tātou le ekalesia. Tai toa tasi. Amen. Mafuangala nano tala noa tuai le amatanga. E le aise tangata mata I le ekalesia. O I tātou umalava o lo o iai me alofa whaapitoa ua au mai e le anganga o le atua mo tangata tai toa tasi ina ia ngaluea ina le ekalesia whaatotoa ina le aupa ia whai ai le ngaluenga a au auna mai ati na e ai le tino a keriso. So this morning, in the beginning of verse 7, we actually capture the transition of the apostles' writing from talking about the unity of the church to each individual or each believer inside the church. 7, it says, but to each one of us grace was given. See that word there? To each one of us. Brothers and sisters, brethren, this morning, you must realize that as a believer, when you have put your faith in Jesus Christ, when we are a part of the body of Christ, when we are a part of the church, each and every one has a role to play. Each and every one of us has been given a gift that operates. Why? Because in verse 12 it says to equip the saints, to work for the ministry, to edify the body of Christ. So, o le tāua I o le tai au le nei, mo oe lava ia. O le tāua I o le tai au le nei, ina ia malama lama oe, e iai le vaenga o au, e whai I totonu o le ngaluenga a le atua. Whamai le whai tawina whai koe fitu, a ua au mai a te I tātou, ta I toa tasi, o le alofa tu noa, e whaatatawina ma le mea fua e fua ina mai, e keriso. O le mea alofa lea ua tuuina mai a te oe, ma I tātou uma, ta I toa tasi. E te iloa, o le mea alofa ua au mai, ona o lona alofa tu noa. E le ngata ina whaaola ina I tātou I lona alofa tu noa. Au le tai aole nei, ua tātou malamalama, ua wha mea alofa ina fo I tātou, I lona alofa tu noa. O le ale winga o le whaamtalanga, e lona winga, e le ai ma sa tātou ngaluenga na whaia I le atua, e maua ai sa tātou mea alofa. Le ai, o le mea fua I fua ina mai, o lona alofa tu noa, na mafua ai, o na maua lau mea alofa. E ngaluea ina, I totonu o le ngaluenga a le atua. This morning, the verse 7 says, but to each one of us, grace was given. And I'm talking about this morning, the gifts of Christ for the church. But believe it or not, saints, not only were you saved by grace, not only was the death of Christ saved you from a
life and death and hell and eternal damnation. But he's saying that you were saved by grace, but this morning he's even gifting you all the gifts that you will have by grace. Praise the Lord. That even the gifts that you have as a believer to contribute to the church are given to you freely this morning. Romans 12 verse 3 to 8. Let us switch over to Romans 12. So e mai tātou tusi le Roma skuma le lua. Fa mele fa ipo e tolu. A wā o le alofa tu noa ua tuina mai a te au. Fa mai o te whai atu ai a te o tō uma. Au le wha asini le manatu a se tasi i le mea wata tau o na manatu ai. Fa mai a ia ma le manatu. Ia tusa ma le tofinga o le wha atua tua. Ua ta e tasi ma tofu ai mai le atua. E o lava i a Paulo o wha apeo na tusi atu i a Roma. So e wha manatu mai i le a uso i Roma. Fa mai, a wā o le alofa tu noa. O le alofa tu noa ua wha a mea alofa i nai i tātou. Ina ia ngā lulue, ma au auna, ma wha ato atoa i nai, le ngā luenga, ale e kalesia le tua. That even when we look at Paul's letter to the church in Rome, he says in verse 3, for I say, through grace given to me, everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Remember last week we were dealing with the person on the inside. Humility, gentleness, meekness. And he carries on and he says in verse 3 in the book of Rome, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. So this morning I want to remind you that as a believer, everybody has a gift. As a believer, that gift was given to you by grace. Le taiale ne usuma tua whawhine, ua whaamea alofa ina e ke riso lana e kalesia, e tusa malona alofa tu noa. Ina wa avea oe maa o le tangata whaatuatua, tangata whaolaina, wa iate oe mea alofa mai a Yesu ke riso, ona o lona alofa tu noa. Vi ia ele atua a. Fa mai leina lona lua o le whaipue fitu o tatou tusi le tai ale nei. Fa mai. Ua o mai a te tatou taito atasi o le alofa tu noa e whaatatawina ma le mea foa e fua ina mai e ke riso. Fa mai o le mea foa e fua ina mai e ke riso. Fa mai ua whaatatawina a. Ua whaatatawina le mea alofa i tangata taito atasi. Fa'auta fo i le matau pus fuma le lua le Roma fa bai fa i koe fa. A wā fa a pei o i tu tino e tele i le tino e tasi. Ae le tasi se faiva i tu tino uma. Si o tue faita wina fa i puna e fa. Fa mai a wā fa a pei o i tu tino e tele i le tino e tasi. Ae le tasi se faiva i tu tino uma. O le ata le au mai i usa matua whawhine e tofu i tātou male mea alofa. Aisea, e pei o le tino o ke riso, e pei o le tino, e tasi le tino, e wha mai whai pue wha, ae le tasi se whaiva. Le ale winga, e tofu i tātou male mea alofa. Ua wha mea alofa i nai, oi, E ui ina tele, to a tele i tātou i le tino o ke riso, ai o le wala au wina oi ma le wala au wina waku, e tofu i lava i tātou, ma le mea alofa, ina ia wha ato atoa, ina le aupa ia. Ina ia ngā lue i tātou i le ngā nuenga le atua. Ina ia wha apeo na ati nae le tino ke riso. O le mafu anga lale nao te wha apea atua ia, awa ne i eisi tangata mata. E le eisi tangata mata i tutono le tino ke riso. E tofu umalava i tātou, ma le matawha ioi. In verse 4 in the book of Romans 12, it says, for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So exactly like your body, there are many parts, but we're all one. You have one body. But that's exactly like the church. And that's what I want to remind us this morning. Like the body, it has many members, but one body, but all the members do not have the same function. Therefore, for all of us within the room, and for all true believers that are listening into the sermon this morning,
Every believer has a role to play. There are no spectators in the church. You don't turn up to church on a Sunday and expect just to watch. It's not a spectator sport. It's a functioning body. Exactly like your physical body, the church is alive. Amen? In 1 Peter chapter 4, verse 8 to 11. Mo peteru, tapo e whawha i pu e valu e o sumatasi. Whamai ia mua I mea oma o na maua e o tau o le alofa nau o le tasi. A wā o le alofa e ufiufi ai na sala e tele. Whamai ia o tau talia malanga o tau malele mui. Whamai se fulu, ia taito o tasi mau auna o le tasi. I lea lava mea, e pei o na maua e ia o le mea alofa. E pei o au auna pule lelei, I le alofa tu noa, winga ese o le atua. O lo tala noa I tātou I le whaatinonga o le mea e tau o le e kāle sia. O lea lau o tātou I loa, e tofu I tātou ma le mea alofa. E tofu I tātou ma le mea alofa, ua wha mea alofa I nai oe ina ua vea oe, ma tangata whaatuatua. Ai whamene tusi a pia tau whaipuna se furu, whamai ia taito o tasi ma au auna o le tasi le leilava mea, e pei o na maua e ia o le mea alofa. Praise the Lord. Ai lea lawa tatu I lo le tai au le nei, o le mea alofa lea, o le mea fuai na mai e le atua. E le vaenga lona lua o le tusina e fesolo o iai le whaupunga whaapea, e whaat tauwina ma le mea fuai na mai e keriso. Wei loa o mea alofa umalava e au mai e Yesu keriso ia te oe. E whaat tauwina e tusa ma le fina ngalo o le atua mo oe. E whaat tauwina e tusa ma le fina ngalo o le atua mo a. E tofu I tātou ma le fina ngalo o le atua I mea alofa e wha mea alofa I nai oe mau a wale ngaruenga a le atua. If you see in verse 7 this morning, in the second line there it says, but to each one of us grace, so now we know our gifts are given by grace, it was freely given to us, and it says was given according to the measure. The measure means that according to God's will, the gifts that you have is according to the measure. It's according to the amount that He wills to give to you in regards to the gifts that He has given each and every one of us. Praise the Lord. Not only does He give it freely, but He will also give it according to His will, according to the measure of His will. In verse 16 it says this, from whom the body, Jesus Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. I le whaipusu ma leo no, e whaamau ai le mau lea, e whaatatau I le fina ngalo o le atua, me alofa o loo ia te I tātou, tai to atasi. Whamai whaipusu ma leo no, e maia te ia o na tupu o le tino umalava, o loo whaatatauina, ma whaasooina I ua umalava, e fesoasoani ai, e tusa male ngaluenga, I le fua o I tu tino taitasi, Ia iu I nā tina e le tino e ia te ia I le alofa. So mua, o mea alofa, ona o le alofa tu noa. Lua, e whaatatawina, e tusa, malona, fina ngalo, pa ia. I le mua koranita o lona mta apes fuma le lua, se su e tato tusi whaamon mole. Tato whaitau mai whaipoe wha, whaipoe lima, male whaipoe ono. Tāpes fuma le lua, whaipoe wha, lima, male ono. Let's also look at 1 Corinthians chapter 12, and we're going to look at verses 4, 5, and 6. In English it reads this, there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. So, whaipoe wha lima ono fitu wha mole,
Whaitau ia. Matalasi me alofa, ai tasi lava le ananaia. Matalasi o imaima, ai tasi lava le alia. Matalasi o ime mamana, ai tasi lava le atua. Lena tuanga loi me mai tanata manama. O ko ina taitasi tanata i whaarina o le angana e ama ai. Amen. E matalasi le alofa, ai tasi lava le nganga ia. O le tusi le Paulo ia Korinito, o I fo I tātou te matamatai, I le matalasi o mea alofa, I le tele o mea alofa, I le winga ese o mea alofa, ua fua ina mai e Yesu Keriso, e le anganga o le atua, mōlana e kalesia. Praise the Lord. Amen. Ai pēla o na tata wa uina, ua fua ina mai e tusa malona alofa tūnoa, e whātatau wina e tusa malona fina ngalo, a leanga ua tata iloa nei, e matalasi me alofa. E tofu lava I tātou, male me alofa, ua awina mai, e le anganga o le atua, tātou te ngaluru ai. In the book of Corinthians, we now see that there is a diversity of gifts. There are many gifts that God has given the church to operate. Praise the Lord. For some of us, we might be thinking, well, what are the gifts? Amen. O le tai aulanga nei, o lo whaapea o na tatou mata I mea alofa o lo au mai pea o ina mai I le whenga inga fōu. We're looking at the gifts that have been taught to us in Scripture. These gifts are found in Romans 12, 1 Corinthians 12, and 1 Peter 4. And I'm just going to give you a quick summary of all of these gifts. In 1 Corinthians 12, mo mōkoro nitum tāpua suma le lua, tātou te vaai me alofa nei, o upo le poto, upo le malama lama, le tau fitonu, whaamalolo mai, whaiva venga, o berafeta, suenga o nganga, o ngana ese, ma whaamatalanga o ngana. I le tusi le Roma tāpua suma lua, tātou te iloa ai me alofa nei, o berafeta, ti akono, ha'oa'o, apo ai, o le fo ai, o le pule, ma le whai me alofa. Le tusi a Peteru o lo whapea, o na iai ia me alofa e whaatatau I le fola, ma me alofa e whaatatau I le au-auna. Se sua meno tusi le tusi a Peteru, tatou whaitau me alofa na e mau e I le tusi a Peteru. Tau koe whawhai pa suma tasi, a whai tau tala se tasi ia, a whai tau tala se tasi, ia tusa ma fionga a le atua. A whai au auna se tasi, ia tusa ma le marosi ua foa ina mai e le atua, ina ia bi ia le atua I mea umangava, ona o Yesu Keriso. Ia te ia le bi inga ma le marosi e whavavau lava. Amen. When we look at these gifts, so the gifts fall into three of these texts that we have given this morning. 1 Corinthians 12, it has a list there that Paul gives regarding our spiritual gifts. Number 1 is wisdom. 2, knowledge. 3, faith. 4, healings. 5, working miracles. 6, prophecy. 7, discerning spirits. 8, tongues. And 9, interpreting tongues. These gifts here that Paul writes to in the Corinthians, there are two categories. One category are those gifts that are continuing today. Another category, there are temporary gifts that no longer are in operation. Those gifts are the gifts of healing, the gifts of the gifts of tongues, and the gifts of interpreting tongues. The purpose of those gifts were to affirm the work of the apostles in the apostle age. A tatou vava ai le lisi nai au mai lim ta pus puluma le lua le Korinito. E le lisi a tole na o lo whapea na tatou vava ai I mea alofa o lo whapea o na ngalua ina pea I ona po nei. Ai iei fo I mea alofa ua tatou I loa na whapitoa lava mo le vaitaini o le au apostolo. Ai sea ina ia whaamaunia le upu a le tala le lei. O mea alofa I o le whaamalolo mai. O mea alofa o le ngangana ese
ma le whaamatalaina o ngangana. In Romans chapter 12, we see another list of spiritual gifts there. Those spiritual gifts are prophecy. To understand prophecy is to understand its definition. The meaning of the word prophecy is to speak forth or to preach. Amen? Another gift is the gift of ministry or the gift of serving. Another gift there is the gift of teaching. That's the gift that we use here at church, the gift of teaching. Another gift is the gift of exhorting. These are the ones that are your coaches. They come around you and they encourage you and they exhort you in your walk in your faith. Another gift is a giver. And this is somebody who loves to give, not only financially, but also of their time and of their resources. Another gift is a gift of leadership. Praise the Lord. Praise God. We have many of our family members that have this gift of leadership. Another gift is a gift of mercy. So, if we look at these gifts, they're all supernatural spiritual gifts. None of it is talking about your talent. None of it is talking about your expertise. It's talking about your supernatural abilities in the Lord. Why? For the edifying of the body. For the building of His church. Why? So that we can continue to minister and serve the body of Christ. So, atato vava ai I mea lofa ia wa au mai e Yesu ke riso mo lana e kalesia. E maofa o tato mafofau a. O lesi fo I mea e manino I lo tato faitau a. E lefa pe tasi sau mea lofa. E iai ale mea lofa e pe whaalango lango I iai pe e tele anga I iai le taita ingo le o soifua whaatua tua le tangata. E iai si taimi e te wa ai e le si tangata a. E pe o lana mea lofa o le ao awina o le upo le atua. Ia e fo I malesi mea alofa o le taitai, e pole mea alofa o le fōwai. So e mānei, o I nāla tātou te wa ai, e tofu lava I tātou male mea alofa. With all of these gifts that the scriptures are teaching us about, there's a diversity of gifts, but you will have a gift. God has blessed you with a gift. You might ask, well, how do I know? How do you know? Is that there's something that you will enjoy doing. Out of those gifts that you have read, there's something that you would know, oh, that's something that gives me joy in the Lord, that continues to satisfy me. If it's service, some love to give, some love to encourage, that's their gift. But you see, remember the question that we posed right at the beginning? There are no spectators in the church. Everybody has a role. Amen. E iai la tātou matawhai oi. Taito o tasi. Manatua, o lea lawa e tala noa ina e tātou. O mea alofa Yesu ke riso mo lana e kalesia. Ai a mata lava, ia te oi. Amen? So, from meilan whai pue fitu nā le tai aole nei, a ua au mai a te tātou taito o tasi, o le alofa tu noa, e whātatawina I le mea fua ina mai e ke riso. Lea lawa tātou I loa nei, lea o awina o mea alofa, o lo whaapea ona au maia e Yesu ke riso mua I tangata taito o tasi. Lea lawa tātou I loa me le tusia Korinito, le tusia Roma, le tusia Peteru, o lo iai tofinga. Mana ia le tusia na Peteru na whamai Alesia mea alofa. O le whaiupula nā leo lo au maia I le whaiupe avalu, iwa, mana sefulu. In verse 8, 9 and 10, verse 8 says, therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. We've now understood that there are gifts. We've now understood that there are gifts that were freely given. We've now understood that there are diversity of gifts. And we've read in Corinthians, Romans, even Peter gives us those spiritual gifts that Christ has given us. But in verses 8 to 10, and I want us to capture the heart of Paul in these three verses, there was a cost that Christ paid in order for us to receive the gifts. E iei le tau na totongi e Yesu, mō mea alofa ia.
Se sila fo il fai poi valu, fa mai, o le mea lea, o feta lai mai ai o ia, na fio wae o ia ilunga, mana ta e tai whaatanga tau taua i le tawheanga, wana foa ina mai fo i mea alofa i tangata. O le fai upu lea, o le fai upu na si mai e Paulo, mai le whenga tuwai. O le fai upu i le whenga tuwai, o le salamo e ono sfulma le valu, fai upu e sfulma le valu. Whaapelo na whai tauina i le tusi salamo, na ea fio ae i le mea mawalunga, na e tai whaatangata o taua i le tawheanga, na e maua mea lofa mo tangata, o e fau vale lava ina ia nofo ai yoa lea tua. Ina ia whaapeo na malama i tātou i le tusia Paulo. Ona o lea ua whaonga mai e Paulo le whai upu, e si i mai le tusia le salamo. O le tusi lea a le salamo e ono sfunuma le valu, o le whai salamo o tā vita, na whaonga ina e Paulo, ona o le salamo le e ono sfunuma le valu, o le salamo o le manu malo. Psalms, when we read in verse 8, brothers and sisters who have our English Bibles, Paul writes in Ephesians 4 and he says, therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. This verse here, Paul quoted from the Old Testament. The scripture he uses from the Old Testament is Psalm 68, verse 18. And it reads, you have ascended on high, you have led captivity captive, you have received gifts among men, even from the rebellious, that the Lord God might dwell there. This Psalm 68 is known as a victorious hymn, or a victorious psalm. O le salamo le ono sfulmo le valu, o se salamo e tā ua whaapea i le au whai salamo, o le salamo o le manu malo. O le salamo lea na tūsia ina ua toe au mai e tā vita le atola au o Iova, ma toe whaanofo ia le atola au o Iova i Jerusalema. O lana salamo lea na tūsia ina ia whaatangia mai iai i le tangata whaitau, le ata o le manu malo o Iova, ina ua toe whaafoisia mai le atola au o Iova i Jerusalema. This psalm is known as a psalm of a hymn of a victorious hymn or a victorious psalm, because Psalm 68 is a reflection or an illustration that David uses to declare the victory of God when the ark of the Lord was returned to Jerusalem. So this whole psalm, he writes the psalm as a king who has returned victorious from battle. Praise the Lord. O le salamo le na tūsia e pesia i o se tupu ua fo'i mai ma le manu malo mai le taua na ia manu malo ai. Le iai le whai tau lea, whai pue valu, na whioae o ia i lunga, mana tai whaatangata o taua i le tawheanga, wana fua ina fo'i mea alofa i tangata. O lo fata tau upu o Paulo, i le manu malo o Jesu Keriso, ina ua ia manu malo mai le tunga mau ma le oti ma se oli, ina ua ia manu malo o na whioa e lea o ia i whea, i le langi lunga ma le manu malo. E whape whea o na manu malo o Jesu Keriso, na manu malo o ia, ina ua maliu o ia i le sātaru. Nei wha mei e whai pueiva, ia, o le upu lea, na ia hawhio ae, se alo na winga, pe a whai ene o lea, wa muai o na whioifo o ia i mea mawalalo i le lalo lani. O lo tala no le whai upueiva, e whātatau i le liu tino tangata o Jesu Keriso. Ai se ana liu tino tangata i Jesu Keriso. Na liu tino tangata i Jesu Keriso, e whai matongi ola. Ai se ana whai ai o ia matongi ola. Na whai o ia matongi ola, ina ia maa ngalo a tātou angasala. O le ale winga o a tātou angasala. O a tātou angasala, na toa sa ai le atua. Ai ua na o le maliu o Jesu Keriso. Lea na maliu wai o ia, whamai whai pueiva, na ia awhiwa e se alo na winga, pe a whai ele o lea,
Mua muwai ona fio wifo o ia I mea maulalo I le lalo lani. Ele ngata na maliu I le sātauru, ai na tanu mia o ia I le ele. Ai whamaina whai pese fulu, o lea na fio ifo, o ia lava lea na fio wae I lunga o langi umalava, ina ia whaatumuina ia o mea umalava. Uso matua whawhino, whai upu e tolu, o lo tala noa I le tongi yola na saunia e Yesu Keriso. O le mafuanga lale na tusi ai, e paulo na tusi le, ma whape ai, o le salamo o le atavita, o le salamo o le tupu manu malo. Le salamo o le atavita whai pesuma valu, lea na whaanga ina e whai pue valu, na fio ae o ia ilunga, mana tai whaatangata o taua I le tawheanga. So se taua lava e manu malo e le tupu, ato e foi mai o ia I le nuu, e foi mai o ia, matangata na ave whaatangata o taua ina. O ai la tangata ia na ave whaatangata o taua ina, na foi mai ma Yesu, o tātou. Praise the Lord ah. O tātou na oti I le angasala, o tātou na oti I le whaafanonga. Ai whamaina whaipue valu, na fioa e o ia ilunga, matai whaatangata o taua I le tāwheanga. O I tātou na mafuai. O le tau le na o mea alofa ia wafua ina mai e Yesu Keriso I lana e kālesia. O le ale tau na titongi e Yesu. O lona maliu. In verse 8 it talks there about this victorious hymn. It's talking about the king who returns from battle victoriously. And Paul uses the quote from Psalm 68, the quote from the victorious hymn, and he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Verse 9 says, now this he ascended. What does it mean? But that he also first descended. Paul is writing about Jesus' incarnation. When Jesus came in the flesh, why did Jesus come in the flesh? He came to be a sacrifice. Why did he have to be a sacrifice? Because God's wrath was against humankind, against our sin. So when Christ died on the cross, he bore all of our sin and he faced God's absolute wrath and he died for us. Then you look at verse 10 and it says, he who descended is also the one who ascended far above all the heavens. We know that Jesus died. He was buried. But after 3 days, he rose again. Praise the Lord. Amen. That's the victorious king. That's the victorious king that Paul is trying to quote from the Old Testament. But it says that any victorious king, after the battle, after he is victorious, he will return with prisoners of war. He will return and bring back those prisoners that the enemy had taken. That's what he says in verse 9. He ascended on high. He led captivity captive. Who were the captive? You and I. Amen. We were the sinners. We were the lost. But his death on the cross became our redemption. He led us back. And he took us where? It says in verse 10 that he ascended far above all the heavens that he might fill all things. Praise the Lord. But then look at verse 8. Verse 8 says, he led captivity captive and gave gifts to men. For many of you, for many ngata a, saunia e le tong yola. Wa mai e paulo fa upu mai le salamo e fa matala ina le atua manu malo. Well, ave fa tangata o tau e tātou, nai le tawheanga, e fa many fa upu fa upu balu. Uana foa ina fo'i mea lofa. I tangata uma. Ina wa maniu Yesu Keriso matoitu mai. Ina wa afio ai o ia le langi. O le mea lofa mua na awina mai mo le tino Keriso. O le anano pa ia. Aisea, wa manu malo o ia nai le oti. Male tunga mau. Maseoli. He was victorious in hell, death, and the grave. And when he ascended back to heaven, the first gift he gave to the church was the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. The cost of the gifts was his death. Nei e manatu. Nei e whaatala le I lau mea lofa.
ua tui na atu e le atua ia te oi, e ngalua ina le ekalesia, ai ngalo ia te oi, la tau. Le ale tau na tutongi Keriso, o lona ola, o lona soifua, na tui na atu atoa, aisea, ina ia ola oi, ai le ngata ilea, ina ia fua ina ia te oi, mea alofa, ina ia ngalua ai le ekalesia. You might think lightly of your gifts. We've seen that each individual has a gift. If you're a believer, you will have a gift. We've read some of those lists of gifts. But lest you forget, brothers and sisters, lest you forget the cost of that gift. What was the cost? The cost was his precious Son, Jesus Christ, dying on a cross. But then he was victorious, ascended back to heaven, and gave us the gifts. Because it says there in verse 7, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. 8, 9, and 10 reminds us of the cost that it cost Christ in order for us to have a gift. Amen? Le taiale nei me ngalo ia te itato e yei le tau e le tei maua lau mea lofa e le tei maua mea lofa o le ekalesia ai o le ale mafuanga ona o le toto o Yesu Keriso ona o lona maliu ona o lona manu malo lea wofa a mea lofa inai le ekalesia manatu muli e maua e le whaipu e se fulu ma le tasi. Mai fai pusumatasi, na ia tuina mai fo inisi e fai ma apostolo, o isi fo e fai ma profeta, o isi fo e fola le tala lei, o isi fo e fai ma leo a toa ma wao. E le ngata i nei e tato i loa, la tato mea alofa a, o e lava, taito tasi, tato uma, e iei le tato mea alofa. Lua, e au na ia e manatua le tau na tutongi ina Yesu Keriso, ina ia faa mea alofa inai le ekalesia. Tolu, le vaina lona tolu, o mea alofa ua tuuina a ile ekalesia. O mea alofa Keriso ile ekalesia. The third part that I want to talk about today, and this is our final point, and we will stop here, is the gifts given to the church. First of all, was the gifts given to each individual. Second, was the cost of that gift. What was the cost that Christ had to pay for those gifts? He died. He was buried. He rose again, so that he could give the gifts to the church, and the church can continue to function as it functions today. But the third part are the gifts given to the church. So, a tato vava ai, e whani vaenga lo wha peona au mai e apostolo, na ia tuina mai fo inisi e whaima apostolo. O apostolo nei o apostolo a Yesu Keriso. Papea ona iai le mtau poe lua, lona fai poe lua sfulu, fai mai le apostolo, le ekalesia, o lo wati nae i lunga o le whaavae, o le au apostolo a toa ma le au profeta, o le maatuli manu o Yesu Keriso, lava lea. O le au apostolo lea na lato ngalulue ina ua awhioa e Yesu Keriso. Le au apostolo to sfulu ma le to olua, e awhiai ma matatia. Le au apostolo e awhiai ma le apostolo Paulo. Amen. E peru e lua alona fai poe tolu ma fai poe wha. Se su e tato tusi wha mole mole le e peru na e lua. Let us look at Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. And the work of the apostles was the foundation of the church. The apostles of Jesus Christ are the 12 apostles, including Matthias, and including the apostle Paul, who was the apostle to the Gentiles. E peru alona ta poe lua fai poe tolu ma fai poe wha. Pe sao pa pe whia i tātou, pe a whaatamala i leo le tanga i matua tele. Sa mua i whetala ia mai e lea diki. O na whaamao nia lea ia tātou, e i lātou, sa whaalongo ia te ia. O moli mau mai foi lea tua whaatasi mai lātou, i whai longa ma wābenga, ma mea mamana ese foi. Mea maalofa mai le nanga pa ia, e tusa malona lava fina ngalo. O i te whaamau ni ai, ngā luenga ale au apostolo, lea na tatou
whaalongolongo ai a. Lau apostolo lea na avea ma whaavai o le kalesia. Mana tua ele vai taimi o le au apostolo ele iai se tusi pa ia. So o mea umaia na whaongaina ele anganga o le atua ma whaamamana ina ele au apostolo. Ina ia whaamaunia lana ato mau ia Yesu Keriso. Le wha mei whai pue wha. Ua moli mau mai fo i le atua whaatasi mai la tau i whaailonga ma wabenga i mea ma mana ese foi ma mea alofa mai le anganga pa ia e tusa malona lava fina ngalo. So the apostles, the foundations of the church, the 12 apostles including Matthias, plus Paul, the apostle to the Gentiles, and without the apostles, without the writings, without the scriptures, the apostles only had the Old Testament at the time of the apostles. But the miracles and the signs and the wonders were able to affirm their word in the apostolic age. That was the word that I was trying to get out. The apostolic age. And it reads there in verse 4 and verse 5. 3 and verse 4. How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him? That's the apostles. Got it? Verse 4, God also bearing witness, both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to his own will. That's the work of the apostles. They became the what? The foundation of the church. Wa vera o apostolo ma whaavai o le ekalesia o le māturimanu o Yesu. Le si vaina nei o mai whai kusuma tasi. Mai na tuina mai fo inisi e whai ma apostolo o isi e whai ma perofeta. O ila tō ia na ngā lulu e whaatasi ma le au apostolo. Ina ia whaapea o na tutoina o ekalesia. Ina ia whaapea o na ngā lulu i le mana o le anganga pa ia. Na lato whaapea o na a vea i lato mai ngā lulu i la loifo o le taitainga a le au apostolo. Le tato te mawai i Timoteo, le tato te mawai e Pafaroti, o Sila, o Panapa, to tele o lato na vea ma perofeta i to tonu o le uluwai e kalesia ina ia whaamautuina le whaavai o le e kalesia. So the apostles and the prophets, they were the foundation of the establishment of the church. Ina ua mawai atu ia le paitaimi o le apostolo ma le profeta, ua mai o na tusia le upo le atua, o na whaongaina lea o vaenga o le kalesia na se so o mai ai. O vaenga na se so o mai ai wha mai, o isi foi e fola le tala le lei. These are the preachers of the good news. Nai wha mai e le lua le Timoteo, alona mtao poe wha, whai poe lima, upua Paulo i lana tali i wha le anganga, a o oi, ia e whaautauta i mea umalava, ia e onusai i mea e tinga ai, ia e whailenga luenga a le fola le tala le lei, ia e matua wha i uina lau whaiva. So o vaenga ia o whapea na tātou i loa le taimi le nei, o lo o iai lava i lātou, o we iai le mea lofa le tutono le kalesia, o le fola ina, o le tala le lei. Praise the Lord. So right now in the church, because we now have the written word, we have the scriptures, we now have the evangelists or the preachers of the gospel. It says there in our scripture this morning that to some, and he himself gave some to be the apostles and some prophets. We now know that those offices have ceased because it was the foundation of the church. And once we then got the scriptures and the written word, it then says some evangelists. What does evangelist mean? Preachers of the gospel. Preachers of the good news. Praise the Lord. They preach this. They preach the word. They preach scripture. They preach the good news. The good news found in Jesus Christ. And 2 Timothy 4, Paul says to his son in the faith, Timothy, he says, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Paul was exhorting. Paul was not only an apostle, but he was using the other gift of his to exhort. Praise God. And he was exhorting Timothy, do the work of an evangelist. Praise the Lord. Faile ngalwenga ale fola le tala le lei. Man ngalwenga mulmuli ale kalesia, le mea lofa mulmuli nei au mai e mole kalesia. Fa mai,
whai nisi ma apostolo, profeta, o isi foi e folofola le tala le lei. A o isi e whai ma leo leo a toa ma oa. O le whapitoa leo le mea alofa mō I lato uma lava o lova aia tato e kalesia. E le ngata e ve lato ma leo leo a ia ve fo I lato ma oa. Our pastors and our teachers are those who look after our churches. So those are the two offices that we see in operation today in the church. It's the evangelists and the preachers and teachers, or the shepherds and teachers, or mea lofa I o lo tātou wa aia I te tono le kalesia I ona pō nei. O e wholofola le tana le lei, ma le au leo leo a toa ma wao. Mo Peteru, alona mtau koe lima, whaipu mo ma le lua. Whamai upo Peteru whatatau I toa ina, po I la tau a vea mataitai o e kalesia. O te ai o I atu I toa ina o I ate o tau. O au foi o le toa ina, male moli maui ti ngā o Keriso, ma le o tofu sia patasi le manuia o le a whaalia mai. Ia o tau leo leo I le lafu maa moe a le atua o I ate o tau. Ia tausi I ai ma le loto, ai le o le whaatau ana wina. Aua foi ne I whaia ma le fia whai o loa, a o le loto fia fia. O le wala o wina le nao mea alofa I tutono le kalesia, le fola le tala le lei, a toa foi ma I lato o e leo leo a toa Ma'oa, o le tofinga o taitai I tutono le kalesia, e le ngata ina ia leo leo le kalesia ma le lafu mamoe, a ia mawhai o na ha'oa o ina le lafu mamoe a le atua. So pastors, shepherds, and teachers of the churches, they need to be able to not only shepherd the flock, they need to not only be able to pastor the flock, but also to be able to teach the flock and to feed the flock. Praise the Lord. And that's why when we look at 1 Peter 5, verse 2, and I'm just going to quickly read that verse out. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. So, uso mato whawhine le nitai au, le whai mina nā tato mta upu. Ai a tato mata mata I whai upu ia na tato mata mata I le tai au le nei a. When we look at these verses that we saw today, e tolu lava vainga na tato I loa ina, mua, o lo iai mea alofa ta I tō tasi. E ngā lua e ai tātou malava. E le aisi tangata mata I le fina ngalo le atua. E le aisi tangata nofo I le fina ngalo le atua. O I tātou, ua wha me alofa ina I tātou, ono ua talitoni I tātou, ia Yesu Keriso. Lua, I e manatua, le tau na tatongi ina ia maua I le mea alofa. O le ale tau, o Yesu Keriso, whaafetai le atua, ua ia manu malo, ono I tātou tonu, o mea alofa o lo tātou wa aia nei tutono le kalesia. Ona po nei, o e wholofola le tala le lei, o I lātou o vea ma leo, ma o au, I tutono o tātou I kalesia. Mea nai tāu, ai le tātou tatalo, mo I lātou malava o lo whaapeo na vea ma leo, ma moe, ma vea ma o au, I tutono o tātou I kalesia. Aisea, ina ia whaamalo sia lātou. Le whamaire upo le atua, e sili o na whamsino ina o I mātou e o lo wholofola le tala le lei, ma o au. We have the harshest judgment, those of us who stand and declare and teach and preach the word of God. So we will be judged more harshly than the rest of the believers. Why? Because we have such a great responsibility. Amen? Amen. So 3 things that we looked at today, brothers and sisters. Remember, we're now looking at how do we apply all of this knowledge and the theory of the church? How do we put it into practice? Last week, we looked at the humility of the heart. We looked at the oneness that God gives us as part of the body. This week, we now looked at individually. What's your gift? Praise the Lord. Each and every one of us has been given a gift. There are no spectators in the church. There are no supporters. There are no sideline cheerleaders. No, we're all in the game. Praise the Lord. You're all part of the field. You're all off. No one's on the bench. Everyone's playing. Amen? But you need to understand, well, what's your role? And we've given you some scriptures to understand what's your spiritual gift. We're not talking about talent. We're not talking about your expertise. We're talking about your spiritually given gifts. Is it a giver? Are you an encourager? Do you have mercy? Do you have the word of wisdom, the word of knowledge?
All of those things we would encourage you. Why? Because when you put those things together, we build the church. Is it serving? Some people, they just have this natural ability to serve. Serve well. Praise the Lord. Because it edifies and builds the church. Two, make sure you don't forget the cost of how those gifts came about. What was the cost? It was Jesus' death on the cross. We spoke about the Old Testament. Victorious king, and that was Christ. He was a victorious king. Those of us who were held captive in our sin, him in his victory. That's why we have our gifts. Praise the Lord. And last but not least, we then understood the gifts that were given to the church. Please pray for us who are responsible for teaching the word. Pray for those who shepherd the church. Pray for those who lead our churches, our elders and our bishops. Those of us who continually preach the gospel. Because we will be judged the harshest. That's what it says in the word. Amen? When the end comes, everyone will be judged. But we will be judged the harshest because the Lord will ask us, did you teach this rightly? Amen? Tawane ia whamanuia lea tuelo loto ele ne tai au. Mai ia whamanuina pēlo na sua whanema so mai o whaavavau lava. Tato tūlai mai, tato whaiwina, tato mtao kule tatalo le ne tai au. Pate tai mai upo le ne tatalo. Avea whai lava mau tatalo le ne tai au. A tato whaaftaia lea tua ono lana upu. Whaaftai tele ta ma. Lau upu le ni tai au. Whamanatu mai a te au. Le tangata tali tonu. Le tangata whaatuatua. E iai lo matawhai oi. Le mea alofa. Wa au mai. Le tusa. Na le alofa tūnoa. O Yesu Keriso. Ina ia. Avea au. E fesoasoani. I le ati nae. O le ngaluenga. A Yesu Keriso. Aftai lau upu. O malamalama. O loto. O mafofau. I lo uolanga. Au auna. Mo oi. Tutonu. O lo tina. Vi ia oe tama. Nei maso uma. O whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Father, we are so grateful. We are so humble. We come before you and with nothing else, Lord, but just our wretchedness, our sinfulness, our brokenness. And we're so grateful, Lord, that through your Son, Jesus Christ, who clothes us with his righteousness, that we are able to come boldly before your throne. And Lord, we've heard your word today and reminding us that we have been given these gifts so that we can operate and function in the church as part of your body, that we may continue to edify one another, serve one another, and build one another as part of the body of Christ. We pray these things, Lord. Thank you for your Holy Spirit that continues to guide us in every way and every day. In Jesus' name. And we all say, Amen. Tato lalo me lalo whaftai.